Jompujula ar di blogo khobja thilakung kami molsombari wo di prasarongni jengjal kolkaisa susuru tongmani line cholaiye 2-3 ঘন্টা রময় অবাইকে তৈনানি নাঙ্গো অমহান্য হাসতে হাপা সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়াটার সাপ্লাইনি বাগৈ কামি আমচাই রগো অমহান্য তিপ্রাসারংনি জংজাল কক সাইখান রকা তিপ্রাসারক কামি আমচাইनि লুকুর তাম কক সাকা খানাইনাদি দিদি রিপোর্ट চিনি হানিও আরো তো চিনি পারবো 97 family dong aro mang se te khogo engke teni jengjal teni khutinta teni problem ke khongo phai kangke dibor jora khongna nango angke sa dibor phai kangke to hor 8 9 nango khok paina neta borong bangmani angke ba sarkar koina musungo teni bagai sarkar ba teni problem ni bagai wansuk thang jeng tenango te sara to thangay ma kathangay maya ai no para ku selu ro selu tong oi pano mang nei ta kanai tong jar kai lai selu bahasa kriyo hasai me etna ke supply tong chini aro hai pano amo iron mang nangai malia teibo ku phano hami ham thok ya amoni bagai chini thalku mol samparawo teni problem ongo amos main যখন তে তাবক ও কল কাইসা যে কোনো বাই চান্স নসং থাকা হকে ব জায়গা তুইমানি নংলাই দং boron nangai manai baksa angke kol nostong angke to khal rogo titukdani thango angke oino ayang tong kaisa hawo snamani jekonte aro baksa khogo te khogo ta te khogni thango amo boka barong liya ingke ning tabo haste hapang rong tam kok charna mo kok charna mo tung mani angke tei chini parwo tei sarkar na koina mo chungmani angke tei rethung kolong ya phano at least mini well amhai amaro no pango o kol ka chamang ba tirok o kol ka sawo mang jeng pargosti phai tei khok layo nang layo busu family rokana aro 98 family 98 family emne nongro je emle muntir roglo sabrok dong aro angke procession to jompui kentu party angke killa angke MLA angke rampor to jomatia amo bo jengno khel khaya jai khaya teni bagai bo nai phaya angke jeng to khuthino kha teni bagai problem ngo ani sini monghe kolpana mosom omo bo kami klai thelkung mosom para blog angke jompui ardi blog